dudon mi nulepa ule naw pol kanak thau tha chiao mo chin info in nan kut kan lo kai tuini thong ni kulhuan nga January niruk tlongkai ni khat zinga chun Shwebo si rapok SAC operation an Ralkapi an Zate'n an Mang Thluh SAC Vanzam le Khawl Bunmi prat chutin min ze Khua bom somli an Thak Khawl Bunmi prat chutin Zayatgyi Khua bom an Thak mi pakhat thiin an kang an khawpi laknak ihsi Tlansia SAC Ralkap khat CDF-Asho an Kai Lala Yangon-Mandalay Zin EPC Zung SAC an vakapi paruk an thi Yeṭashi pengi Khua pani SAC Drone bom an Thlaki an Kawlin CDM pakhat an Thah zingzoi dingin CDM Pawlkom an ngen US Thlang Myanmar mi le sa SAC daudal du phornak an nei Shwetaw yana SAC malema an kapo ti thu thang pol le December ni li le ningai SAC Zualko Board pol kan run thanding kan thu thang achem tiang in ngai sakdinga klausom Shwebo si rapok SAC operation kolam an Ralkapi an Zate'n an Mang Thluh sagai ram then wadlet peng min kung Khua le mathi khokar laka Shwebo si rapok SAC operation kolam chu dauthleng tu tang rol polin an Ralkapi SAC operation kolam an tek vai Thluh leya mi zalai thiin nungdamin kai mi paruk an nei tia dauthleng tu Ralkapin an rel Shwebo number 8 Ralkap training na ki sirapok SAC Ralkap chu hanlin Khua January nilizan an riaki January ninga zinga thanglam panin an fesal chui SAC operation kolam chu wadlet ni soanak lam min kong Khua le mathi khokarlak an thlen fanga dauthleng tu tang rol polin an Ralkapi jingpit nazi parukisin sun nazi pakhat tiang nazi pasari sungrauri an kapo SAC lam mithi mi somsari pakhat an umi mi paruk nungdami an kai thu dauthleng tu Ralkap pakhatin arel an operation kolam Zate'n an chimit Thluh thuswa an run swa chingmai ding tia arel wadlet peng ni swalami kaok na ka hin SAC lam thi hlau an tam zeti mi hlei ni chu thantarwar thirin an peo mi paruk chu dauthleng tu polin nungdamin an kaya si SAC Vanzam le Khawl Bunmi prat chutin min ze Khua bom somli an Thak sagai ram then sagai pengi min ze Khua chu January ni thum zan nazi pakha le minit hlenga ronga SAC Vanzam le Khawl Bunmi prat chut mangin bom somli rauri an wathaki mipi pathum thi in kul an siat tia tol sungmi pol nenin thayasi SAC jet fighter Y12 Vanzam le Khawl Bunmi minungi mon prachut pol thon bom an wathak bor chiam chawi mipi pathum an thi thluna mi pasari riaman nga cho parha an thi khomipi kul le phungkitlong pakhat an siat tia thayasi thong ni kul hluan li November ni kul ni khala min ze Khua hi SAC Vanzamin bom arak thak dai tlong phungkitlong le mipi arak siat na sa chun January ni thum jinglam nazi panga le nikum Christmas ni December ni kul hluan nga ni khala taungta peng changkong khonhar le Zayatgyi Khua Khawl Bunmi prat chutin bom arak thak da phone Khawl Bunmi prat chutin Zayatgyi Khua bom athaki mi pakhat thi in an kang Mandalay ramthen taungta penga SAC Khawl Bunmi prat chutin bom athaki tolsung mi pakhat athi tia amun ram mi pakhatin arel mizan Zing January ninga jingpit nazi pali le khoi ronga khan meithilai si rapok swak Khawl Bunmi prat chut pathumin taungta peng sungi Zayatgyi Khua bom an thaki bom pali an puak tia khosung mi polin an rel chui bom puak ruanga kumsom ngami ma min tan chu alu hriam ma nga athi kum hlei ni mi naw hak pakhat khal hriam ma anga cho pani an thitel tia an rel in rek khat an kang bomdang pol chu khuai si thanglama an tlai siat so mi an nei tuklem lo tia taungta khosong mi pakhatin arel Khawl Bunmi prat chut hi amin chu para mota tia si milai pakhat lo le pani an tau theu maidu nak lam lama an mong thei
an bom phut mi in mi an thak pha vi vau theu paramota hi afe amuangi mu aol lamhla afe theilawi sangpi khala akai theilo thilrit tuk apur theilawi a onarin zet ruanga raling thiam phranga chun rial thei mi si anrak to na ka chun thling thak na khrangi to mi sinan SAC how to pa min online China avatlon nuisin mi pi sia cho nak drone le Vanzam lam thilri aphun phun an lei to danglam vi wawin paramota khal bom thak nak le mika naka an Hmang si tia enemy air route channel le nationwide air code NAS in unreal an khopilak nagisi Tlansia SAC Ralkap Lekhat CDF-Asho in an Kai Lala Rakhai ram an pengisi Tlansuak SAC Ralkap pol chu CDF-Asho in kulin anak hwal vivawi January thasunga mi Lekhat an Kai bet saltia mizan suna an than January ni thumle nilini I kan kai mian si kan kai nak mun khal an bangalaw SAC kutisin an Tlansuaki khurkhwa theilaw nana na chu magoi ram then chu arkhothim totin anrun tot kani amun ram theitia khamlakisin kanak boi kan kai re raw tia CDF-Asho I tuanvau nei tu salai yu chinin arel Arakan Army AA in December ni kuli an lakisin sin khong dain khwa le tongzau khokiangi SAC kemisi ratlan swak pol chu CDF-Asho in December tha zarne tabikisin rakbo in anak kai re raw zawi tuitumi SAC Ralkap Lekhat an kai mi pol nenisin meithal pakwa le ral thuam dang pol an lak sak thei December ni kulhuan riat ni khala mi hlei sari anak kai zawi an neni rapeo khal an tia an rel Yangon-Mandalay Zin EPC Zung SAC an vakapi paruk an thi Yangon-Mandalay Zin hlun magoi ram then sung number 2 Zin pipari EPC Zung bukhwar SAC Ralkap chu Pongna wati pitu ka koyi tat phoi PDF PNWD pi danu pitu ka koyi tat phoi tong doinchi ni piro sagai ta yin amat ku ya nit tong doinchi tat khwe makui pyo cha tat phoi makui tong pain pitu ka koyi tat phoi ti pol tang rolin anwakapi SAC Ralkap paruk an thi tia Pongna wati pitu ka koyi tat phoin thu an than Yangon-Mandalay Zin hlun magoi ram then sung number 2 Zin pipari EPC Zunga mun khwarta khatin kholtlong vai wak sumpai rak dil ring tu SAC Ralkap parharwal chu January nilizan nazi parha ronga khan anwakapi paruk chu amuna thiin midang chu riam ma thon an Tlansia tia thayasi Yeṭashi pengi Khua pani SAC Drone in bom an Thlaki an magoi ram then Yeṭashi peng sungi peine pin Khua le Kawlin sai Khua chu January nilinia SAC Drone in bom an Thlaki kho in pol an tia tolsung mi pin an rel January nili simlam nazi pali le Khua ya peine pin Khua chu SAC Ralkapin an Kawlin sai Khua khal sunvu drone in bom an Thlak tia tolsung mi pakhatin arel peine pin Khua hi an khosenin an kang tia thayasi Kawlini CDM pakhat Thah Thluh zingzoi dingin CDM Pawlkomin an ngen sagai ram then Kawlin peng Tayan zata siman au chau mu aphoi secretary tuan lai mi pilam tangi CDM to tu arrangema chu zauti theilawi an phil thua NUG in zingzoi nak toi sual bor tu hremnak pedinga CDM Pawlkomin an ngen arrangema hi kumthar January ni nia NUG control ram asimi Kawlin ni tlak nak lami Thah tong asi thong ni kulhuan li November nilini khala kani peng tapung khwai Tlansia CDM to wen thi te nu pale an fa thathum mi chu an insang raw ria rap thak Zate'n Thah an raksi dauthleng naka mai tongi CDM to tu veki phil an sire raw laya NUG lamin swal buar tu hol swak theilawi an ruanga an bai adong thu Sagaing Federal Unit CDM Council le CDM dang IO in ngen nak le nor nak an nei mi si dauthleng nak mai tuangin mai pum chom nak raw ri man ban san tu CDM mar pol le an sung kwa pol
riam khreirin sani phil tu pol zingzoi kai dingin le atuar tu insang le bulpak ranga ding thluk lai rel nak lauli theidingin kan nor du nak san si tia sagain federal unity tuan bau nei tu pakhat chun rel US Thlang Myanmar mi le sa polin SAC daudal du phornak an nei American ram California ram thani San Francisco copy hall maya US Thlang Myanmar ram mi le sa polin avoi za somli pariat nak SAC daudal du phornak chu mizan sun January ningania an nei Free Burma Action Committee Northern California in an hau hai kan zalen ngai theinak dinga tangrualin dawu si timi vinal chatar kengin thal pau dau thlengnak Pawlkom tlongta Pawlkom ramkhin mi phun Pawlkom le dau thlengnak somdol tu mi pi pol antel tia thayasi tini sun khala US Thlang Myanmar artist pol le phwa hlau changwai tu pol komo in Washington DC China ram palai jong maya du phornak anrak nei da zau phone Shui Taung Yana SAC Ma'lema Ankapo Rakhain Ram Gwa Khopi isi Tlansia SAC Ralkap Pol le Shui Taung Yan Pengi SAC Ralkap Pol chu January nilini a Ma'lema Ankapo chem chau Gwa isi Ratlanse Pol chu Shui Taung Yan Pengi SAC Ralkap Polin kai dingin anwa hual naklama tuvekin Ankapo si Shui Taung Yan Pengi Ralkap Pol hin Rakhain Ram le Irawadi Ram ri ro tok nak maji zina du eri tan mun khwarin anrak bo chia thlun lam thupe ki kapo an si mo thai pali malema kapo pang an si ti chu thai asilaunan SAC chun rakhain pol thon kan kapo tia thu thang diklo an the dar January nili le ningani I SAC Zualko Board January nili SAC Ralkap thi le kai tongjat karen ram chia in sei chi penga mi somsari mi somthum chu nungi kai ansi maguiram then nga phe penga mi pariat pali nungin an kai maguiram then so penga panga pani nungi kai mi paguram then chu pin kau penga pakhat mun ram kul pi penga mi pakhat chun karen ram chia in sei chi penga dau thleng tu ralkap paral tha pakhat baguram then Yeṭashi penga dau thleng tural ka paral tha parha mi hlei khatin nunnak an hlana si January ningani SAC Zualko Board kanon than pe ding taning tari ramchen tonglong khopia mi somli magui ramchen nga phe penga mi hlei khat anungin an kai magui ramchen sinpang wai penga mi paruk bagu ramchen tawngu penga pasari bagu ramchen natalin penga pani bagu ramchen min hla penga pakhat Mandali ramchen ngazun penga mi pasari Mandali ramchen mataya penga pali nunginan kai Sagai ramchen minkin penga pathum nunginan kai Sagai ramchen sagai penga mi pakhat anja te komin mi somriat le pani ansi chun taning tari ramchen longlong penga dauthleng tu mi piral ka pani in ramle mi phun ranga ral tha Zate'n annunnak an hlana si Bible chang pani in anet kan kharding Boy pai maya daitein umo ama I chang vai nak chu thin sawin nga ko minei nung an ruanga ning hangin hla mithalo pol khokhan nak an hlo tin ruanga thin tewin hla sam hlabu number somthum pasari nak siarnak pasari niksak nak nan ton mi pol hi midang nen khala athleng theu mi sual for nak asikau sikal sela pathian chun athukam mi akim teri nan tuar thei loading tiang in niksak nak athen ter loading niksak nak nan ton tika nan tuar thei nak dinga tha jang alo pedingi chuti chun nan luat nak dinga lamjin alo sial sak ding korin chakwat pakhat nak bungkha chang leithum kan thu thang achem tiang in ngai sak ronga kalung oi ngai ngai tu nu le pa u le naw nan Zate'n sun Thah Mang thau lo